Rajab 1446 Hijriah. Mari bersama kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Adapun service pada hari ini azan telah dikemanakan oleh Ustaz Ahmad Fitraya di SPDI dan imam dipimpin oleh Ustaz Muhammad Farhan Sulhani STHI Al-Hafidh. Dilanjutkan dengan cawisan pada sholat bersama guru kita Al-Mukarram Ustaz Ubaidillah Luai IDMSIKI MSI dengan pembahasan kitab tafsir Al-Ahkam. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jemaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jemaah dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbaukan kepada para jemaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jawi Kerong Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La صووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها
وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا لك الحمد بحمدك. الله أكبر. الله أكبر. وفني وارحمني واجعلني ورزقني واهدني. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. وجحدوا بها واستيقنتها
أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحية الأول. السلام عليكم أيها النبي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات لله. السلام عليكم أيها النبي. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن اللهم صل على سيدنا محمد وصليت على سيدنا وآله على سيدنا محمد. اللهم إني أعوذ بك من السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم بحمده الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 الله الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شفيع يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شفيع يا لطيف يا وافي الله يا كريم أنت الله لا إله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وفي لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين حضرة المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم آمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة شر الدنيا وشر الآخرة غفر الله لنا ولكم برحمتك يا أرحم الراحمين نوم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام آخر دعواهم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wal ulama wal amilin wa syayikhina fid din ولكل ولي وليه من مشارق الأرض إلى مغاربها والمصنفين المخلصين خصوصا مصنف هذا الكتاب وجميع مشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا وعلمائنا وإلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا شاور الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin yang selalu kita muliakan, para alim, para ulama, para asatidz, guru-guru kita semua, semoga beliau-beliau senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para jamaah yang kami muliakan, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur alhamdulillah, marilah selalu tidak bosan-bosannya, tidak henti-hentinya, selalu kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat nikmat Allah, berkat pertolongan Allah, kita masih diberi kesehatan lahir dan batin, diberi iman dan Islam yang merupakan nikmat yang paling besar. Dan semoga semua nikmat-nikmat Allah senantiasa terjaga untuk kita semua, khususnya sampai akhir hayat kita nantinya. Kita mati, kita meninggal dunia dalam keadaan membawa iman. Amin ya rabbal alamin. Karena tidak ada yang bisa menjamin bagaimana nanti kondisi kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada lain, kita hanya bisa berdoa dan kita wasilah beberapa amal kita, ibadah kita. Semoga Allah memanggil kita nanti dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahim, yang kita harapkan syafaatnya, pertolongannya, dan semoga kita semua kelak benar-benar dijadikan umatnya Rasulullah yang mendapat jaminan syafaat pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah,
Alhamdulillah, tidak terasa hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Kita berada di ujung bulan Rajab. Mudah-mudahan bulan Rajab kita menjadi bulan yang penuh dengan makna, penuh dengan ibadah, penuh dengan amalan-amalan yang kita lakukan. Karena bulan Rajab adalah bulan menanam. Nanti bulan Sya'ban bulan menyiram. Baru panennya di bulan Ramadan. Jadi mudah-mudahan kita sudah banyak menanam sesuatu di bulan Rajab ini. Nanti selanjutnya kita siram amal kita, ibadah kita, ya, kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan ini, dan insya Allah buahnya akan kita peroleh nanti di bulan Ramadan. Begitu juga alhamdulillah, puji dan syukur harus selalu ada dalam diri kita. Seorang ulama mengatakan ada perbedaan antara pujian dan syukur. Jadi ada yang istilahnya alhamdulillah, pujian hanya milik Allah. Ada juga istilah wasyukru lillah, kita bersyukur kepada Allah. Ada sedikit perbedaan antara alhamdu dengan asyukru, pujian dengan syukur. Dalam kitab ini dijelaskan yang dinamakan alhamdu itu adalah as-sana'u bil kalami 'alal mahmudi bi jamili sifatihi sawa'un kanat min babil ihsan aw min babil kamalil mukhtas. Jadi yang dinamakan memuji Allah itu adalah ungkapan pujian-pujian kita kepada Allah dikarenakan Allah memiliki sifat-sifat yang mulia, ya, sifat-sifat yang sempurna, sifat-sifat yang istimewa, maka dipuji. Baik Allah memberi sesuatu ataupun tidak, baik yang kita puji itu memiliki kemanfaatan untuk kita atau tidak, tetapi yang kita puji itu memang layak untuk disanjung, dipuji. Nah, itu namanya alhamdulillah. Ibaratnya kita muji seseorang karena orang itu memiliki prestasinya, ya, memiliki keunggulan, nah, kita puji, ya. Dan tanpa mempertimbangkan apakah yang dipuji itu memberikan sesuatu untuk kita atau tidak. Nah, itu namanya alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ini adalah kewajiban bagi kita. Karena apa? Karena dengan alhamdulillah itu berarti kita benar-benar meyakini akan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya habis sholat biasanya kita wiritan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Nah, itu. Kemudian ada lagi istilah asyukru, syukur. Apa itu syukur? Apakah sama dengan memuji? Ya, mirip-mirip kadang. Karena tanda syukur juga kita membaca alhamdulillah. Nah, kalau asyukru menurut ulama as-sana'u bil lisani au bi ghairihi minal qalbi wasairil arkani 'alal mun'imi bisababi ma asda ila syakiri minan ni'ami. Yang dinamakan syukur itu memuji
ya, baik dengan lisan maupun dengan hati maupun dengan perbuatan kita kepada Allah, syukur kepada Allah dengan sebab Allah telah memberikan banyak nikmatnya kepada kita, maka itu namanya syukur, ya. Jadi yang kalau memuji tadi alhamdulillah, memuji Allah itu tanpa mempertimbangkan apakah Allah memberi nikmat atau tidak, karena memang Allah adalah zat Tuhan yang memang layak untuk dipuji. Nah, tapi kalau syukur ini memuji, ya, dengan disebabkan karena Allah telah banyak memberi nikmat kepada kita, itu namanya syukur. Itu namanya syukur. Nah itu. Dan syukur ini juga wajib kita lakukan. Karena apa? Karena nikmat Allah selalu mengalir kepada kita, tidak pernah berhenti. Allah terus memberi nikmatnya kepada kita, yaitu. Tapi dengan dasar kalau syukur ini pemberian Allah kepada kita, dengan nikmat yang selalu Allah berikan untuk kita. Nah itu namanya syukur. Ya, syukur ini tidak bisa kita lepaskan dari diri kita. Karena apa? Karena yang namanya nikmat itu tidak pernah habisnya. Allah datangkan untuk kita. Ya, contoh kecilnya nikmat hidup. Kita diberi kesempatan hidup, ini sudah nikmat yang besar. Kita diberi nikmat bisa menghirup napas, bisa merasakan oksigen dan lain sebagainya. Ini nikmat yang luar biasa. Kita diberi nikmat mata saja bisa memandang ini itu. Ini juga nikmat yang semuanya kalau kita hitung tidak akan bisa. Sehingga kewajiban syukur pun harus terus kita laksanakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, syukur itu ada 3, yaitu syukur bil lisan, syukur bil qalbi, dan syukur bil arkan. Syukur bil lisan yaitu syukur dengan ucapan, ya, alhamdulillah, dapat nikmat alhamdulillah, ya, bahkan alhamdulillah itu terus harusnya. Karena bukan nikmat Allah terus datang, berarti alhamdulillah gitu, syukur dengan lisan gitu harusnya terus. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bahkan ada ulama yang mengatakan afdhalud doa alhamdulillah. Sebaik-baik doa itu alhamdulillah. Karena apa? Karena ketika alhamdulillah berarti dia ingat kepada Allah, ingat kepada nikmat Allah. Itu syukur yang pertama dengan lisan. Yang kedua syukur bil qalbi, dengan hati. Nah, syukur dengan hati ini yaitu meyakini dalam hati kita bahwasannya yang kita peroleh ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bisa melihat nikmat Allah, bisa mendengar nikmat Allah, bisa berjalan nikmat Allah, ya. Belum nikmat-nikmat yang lainnya. Nah, itu dalam hati harus tertanam keyakinan kita bahwasannya kita penuh dengan pemberian Allah, nikmat dari Allah. Yang terakhir ini yang cukup penting juga, yaitu asyukru bil arkan, yaitu syukur dengan mengekspresikan dalam perilaku kita, dalam anggota badan kita. Nikmat yang Allah sudah berikan ini, maka kelanjutannya apa? Nah, inilah bentuk syukur juga. Ketika diberi nikmat kesehatan, kesehatannya untuk ibadah. Ya, diberi nikmat mata, matanya untuk melihat sesuatu yang halal, yang boleh dilihat, melihat, ya, membaca Al-Qur'an, ya itu bentuk dari syukur.
Sehingga ulama mengatakan ketika ada orang kok bermaksiat, itu berarti orang tidak syukur. Berarti itu orang yang tidak syukur. Mengapa? Karena dia dapat nikmat tapi dipergunakan untuk sesuatu yang tidak diridhoi, tidak diperbolehkan oleh yang memberi nikmat, oleh zat yang memberi nikmat. Kita dikasih nikmat mata melihat, ya. Tapi yang kita lihat adalah sesuatu yang haram, yang dilarang, ya, berarti pemberian Allah ini tidak sesuai, diperuntukkan untuk yang diizinin oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah. Nah, itu berarti tanda orang yang tidak syukur. Nah, jadi yang ketiga ini yang cukup penting juga, yaitu salah satu tanda syukur adalah menggunakan nikmat itu untuk hal yang diridhoin oleh Allah, ya, yang dikehendaki oleh Allah sebagai pemberi nikmat itu. Nah, jadi syukur itu dalam ucapan, syukur dalam hati, dan syukur dalam anggota tubuh, yaitu perbuatan. Nah, itu ya. Inilah yang harus selalu kita perhatikan, ya. Jadi memuji Allah sebuah kewajiban, kemudian ada yang namanya syukur juga merupakan sebuah kewajiban, karena Allah, ya, selalu memberi nikmat yang tidak terhitung untuk kita semua. Ya, mudah-mudahan nikmat Allah yang diberikan kepada kita bisa kita pergunakan untuk ibadah, untuk hal-hal yang baik, yang diridhoi, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, syukur kita sudah berada di bulan Rajab. Selanjutnya beberapa hari lagi nanti kita masuk bulan Sya'ban. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Sehingga doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kembali di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pada hari ini tadi, yaitu tanggal 27 Rajab, berarti malam ini sudah 28, yaitu sebuah peristiwa yang sangat istimewa dalam Islam, yang menjadi salah satu tonggak, ya, atas kejayaan Islam, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Nah, Isra wal Mi'raj itu, inti dalam perjalanan Isra wal Mi'raj itu Nabi membawa oleh-oleh dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu perintah sholat. Kemudian selain perintah sholat, ada lagi yang banyak diceritakan oleh para ulama, yaitu Nabi membawa banyak pertualangan dan pengalaman. Yaitu banyak Nabi, ya, kemarin pernah kami bacakan kitabnya tentang Isra wal Mi'raj itu. Jadi Nabi banyak bertemu dengan kejadian-kejadian, khususnya perilaku-perilaku, keadaan-keadaan bagi penduduk neraka dan penduduk surga. Jadi ada oleh-oleh pertama sholat, kewajiban sholat. Yang kedua yaitu berupa cerita tentang surga dan neraka. Surga dan neraka. Nah, kalau surga, insya Allah ini yang kita nanti mudah-mudahan, ya, kita masuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sedikit kami akan menyampaikan tentang sebuah keadaan neraka.
Tujuannya mungkin ini sebagai ya indar, peringatan untuk kita bahwasanya neraka itu bukan hal yang ringan, ya. Sehingga ketika kita tahu dengan ancaman neraka itu, ya harapan kita lebih berhati-hati, ya, lebih berhati-hati menjaga sikap perilaku kita sehingga benar-benar kita menjauhi dosa, menjauhi maksiat, larangan-larangan Allah, karena jangan sampai ya kita menjadi orang yang ya naudzubillah ya yang kelak akan mendapatkan ancaman siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah kitab ya dikatakan tentang gambaran neraka. Tuh. Jadi sebenarnya gambaran ini adalah jauh dari kenyataannya nanti. Menurut ulama di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Rasulullah itu banyak penggambaran tentang surga neraka. Surga itu seperti ini, nikmatnya ini. Neraka itu seperti ini, siksanya seperti ini. Nah, yang kita pikirkan dalam pikiran manusia itu sebenarnya masih jauh sekali dari kenyataannya. Ketika diceritakan tentang surga, nikmatnya surga, gambaran yang ada dalam pikiran kita itu belum mencapai hakikatnya, kenyataannya nanti masih jauh. Gambaran kita surga itu nikmatnya bukan main, sebenarnya hakikat lebih dari itu, nikmatnya. Ya, kenikmatan itu tidak terbayangkan dalam pikiran manusia. Begitu juga neraka yang gambarannya di dalam Al-Quran, di dalam hadis, bahkan cerita-cerita riwayat ulama yang menceritakan tentang neraka yang begitu menakutkan sekali. Hakikatnya, kenyataannya lebih dari itu, lebih menakutkan lagi, lebih menakutkan lagi. Jadi pikiran manusia hanya terbatas dengan yang dia capai saja, karena yang namanya akal manusia terbatas. Tetapi hakikatnya neraka dan surga itu adalah melebihi dari apa yang dibayangkan oleh manusia. Sedikit gambaran tentang neraka. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ini disampaikan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Ya. Inna ahwana ahlin nar adaban. Ya. Sesungguhnya siksa yang paling ringan di dalam neraka. Ini yang paling ringan. Siksa yang paling ringan di neraka. La rajulun fi rijlaihi na'lani min narin, yaitu siksa yang seorang yang masuk neraka itu cukup pakai sandalnya terbuat dari api neraka. Jadi cuma disuruh macam itu. Jadi ini siksaan yang paling ringan di neraka. Jadi ada sandal ya dipakai oleh orang yang masuk neraka itu ya, sandalnya ini sandal dari neraka. Ini yang paling ringan. Tetapi efeknya apa? Efeknya yaghli minhuma dimaghuhu ka'annahu mirjalun masami'ahu jamarun wa adrasuhu jamarun wa ashfaruhu lahabun nar. Jadi dengan pakai sandal tadi langsung mendidih ubun-ubunnya. Gara-gara pakai sandal tadi langsung mendidih ubun-ubunnya, kemudian gusinya, giginya ini seolah-olah seperti bara api. Nah, ini efeknya.
dari make sandal di neraka tadi. Kemudian begitu rasanya hebat ya, panas yang hebat itu. Kemudian akhirnya watakhruju ahsya'u badnihi min qadamaihi. Kemudian dengan panas itu akhirnya semua badannya terbakar, melepuh dan ususnya keluar. Ususnya keluar ya. Innahu la yara annahu asyaddu ahli nari adaban. Dan orang yang disiksa itu merasa ini adalah siksaan yang paling berat baginya. Jadi yang disiksa tadi ngerasa ini siksa yang paling berat ya, perasaan. Padahal ini adalah siksa yang paling ringan nanti di neraka. Wa innahu min ahwani ahli nari adaban. Padahal sesungguhnya siksa yang seperti ini adalah siksa yang paling ringan. Siksa yang paling ringan. Nah, ini gambaran tentang neraka. Ya, jadi kan oleh-olehnya Isra Mi'raj itu adalah Rasul bertemu dengan berbagai macam orang. Ada yang seperti ini, ada yang seperti itu, ada yang penduduk neraka, ada yang penduduk surga. Nah, sedikit berbicara masalah neraka. Gambaran neraka ini, siksaan yang paling ringan itu seperti ini. Pakai sandalnya terbuat dari api neraka, tapi kemudian efeknya setelah itu ya, badannya menjadi terbakar dan hancur. Nah, itu. Ini siksa yang paling ringan ya. Kemudian gambaran surga seperti apa? Dalam sebuah kitab dikatakan surga yang paling rendah ringan, surga yang paling ringan itu yaitu Allah memberi istana ya dengan ukuran raja dunia. Siapa raja dunia? Nah, istana itu dikalikan 5 kali lipat. Itu balasan yang paling kecil di surga nanti. Jadi Allah memberikan sebuah istana kekayaan seperti kekayaan raja di dunia dikali 5 kali lipat. Ya, siapa yang kita anggap raja dunia ini? Nah, kemudian dikali 5 kali lipat, itulah nikmat, gambaran nikmat untuk orang di surga yang paling ringan, yang paling rendahnya. Nah, itu gambaran sedikit tentang surga dan neraka. Yang intinya semuanya adalah semoga dengan gambaran yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam kitab ini menjadikan kita ya bersemangat untuk menjalankan ibadah dan juga berhati-hati untuk menghindari dari segala dosa dan maksiat. Selanjutnya berbicara masalah sholat, karena sholat juga bagian dari oleh peristiwa Isra wal Mi'raj. Ada sebuah hadis Rasulullah mengatakan barang siapa yang sholat Isya berjamaah ya, maka dia seperti qiyamul lail setengah malam ya, qiyamul lail ibadah malam selama setengah malam lamanya. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia pahalanya seperti dia qiyamul lail kullal lail, sepanjang malam. Makanya kita ibadah sholat yang utama itu sholat Isya dengan sholat subuh. Kenapa? Tadi hadis tadi, orang yang berjamaah Isya maka dia pahalanya seperti dia qiyamul lail, yaitu beribadah malam setengah malam ya. Kalau dia sholat subuh berjamaah
maka pahalanya seperti dia qiyamul lail sepanjang malam. Sepanjang malam. Itu. Ya, mudah-mudahan ya dengan hadis ini memberi semangat kepada kita ya untuk menjaga sholat kita ya, khususnya ya kita usahakan untuk sholat berjamaah ya, terlebih jamaah isya dengan jamaah subuh, karena dua waktu ini waktu yang paling berat. Dua waktu ini waktu yang paling berat, khususnya lagi waktu subuh. Dan semakin berat sebuah ibadah, maka pahalanya akan semakin besar ketika orang tersebut melakukannya, berkorban untuk melakukan ibadah tersebut ya. Bahkan dikatakan ketika orang tahu tentang pahala sholat isya ya, tentang pahalanya sholat isya, maka dia tidak mau meninggalkan sholat itu. Meskipun ada halangan, meskipun dia sakit, dia akan tetap merangkak untuk hadir di dalam jamaah sholat isya tersebut. Nah, ini luar biasa pahalanya sholat berjamaah ya. Dia akan tetap datang meskipun dia sakit, tetap dia datang untuk merangkak, ngesot pun jadi. Kalau orang tahu tentang pahala kemuliaan yang besar ketika orang sholat berjamaah itu ya, mudah-mudahan dengan momen Isra wal Mi'raj ya tadi, dengan oleh-oleh dari Rasulullah berupa cerita surga neraka, kemudian juga yang terpenting adalah perintah sholat, menjadikan Isra wal Mi'raj sebagai pengingat kita semua agar kita selalu memperhatikan amaliyah kita, perilaku kita, sholat kita ya, karena sholat ini ya ibadah yang sangat penting sekali. As-sholatu min alamatil mu'min, sholat itu tanda keimanan seseorang ya. Kalau sholatnya tinggal ya, meremehkan sholat ya, khawatir keimanannya juga akan hilang ya. Bahkan ketika orang sudah ya meremehkan sholat, meninggalkan sholat, maka dikhawatirkan tanda-tanda kesolehannya, tanda-tanda keimanannya dalam wajahnya akan hilang. Na'udzubillah min dzalik. Itu saja para hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ya karim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma barik lana fi ilmina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi umrina وبارك لنا في أولادنا وبارك لنا في كل ما أعطيتنا إنك على كل شيء قدير. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami mengucapkan selamat datang ahlan wa sahlan marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayawikrama Palembang. Hari ini Senin 27 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan 28 Rajab 1446 Hijriah. Mari bersama kita melaksanakan sholat secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustaz Ahmad Fitraya di SPDI dan imam dipimpin oleh Al-Ustaz Muhammad Farhan Sulhani STHI Al-Hafidz. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jemaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jemaah dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbaukan kepada para jemaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayawikrama Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqamahullah subhanahu wa ja'alana min ibadihi as-salihin صفوفكم بين تسوية الصفوف من تمام الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Jemaah sekalian, pada rakaat yang kedua sujud sajadah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar walhamdulillah katsiran sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل العظيم وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون
حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله
العرش العظيم الله أكبر سجد وجه الذي خلقه وصوره وشرسه بحوله وقوته فتبارك الله الله أكبر قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات السلام عليكم
أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا وبارك على سيدنا اللهم إني أعوذ بك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت. لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت. لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت. لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت. لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يوم السلام حينا ربنا والسلام. ودخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. إلهي ربي ربنا يا معبد. سبحان الله 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 العظيم بحمده الكريم دائما أبدا. الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وبنعمة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا وتوبة نصوحا شفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا وذرياتنا وأهلنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. إلى حضرة المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه يجيب الدثر الربيع ويجحمد ويجحاف والرضوان بين السحب شعور الله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. آمين يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد